Sige sir. Agaluto tayo ba din, kakailyan? Dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Kumusta kayo amin apo? At sabi ko mata, nakaragkad kayo, anyaman nga suli itinubong, iti ayan nyo, iti agdaba. Ay, dato'y apo tilutuan tayo. Yan ha, chicken adobo. Okay, native nga manok data, nakita yung majay awit-awit ko tatayan niya. Okay, nakadaldalusan na po data karne iti manok. Amoy, no, parte tayo ti manok, ket masapol nga kwa ginadalos unay. Ala kam sakbay na ket awisan da kayo nga buyaan ko ba dati nga video manipud torogi aging gana nga malpas. Kaya sa inyo nga lipatan ti ag-subscribe ket i-share na ito nga video. Ket ita adto yan apo dagiti rekado tayo kasapulan tayo iti sibuyas, bawang, laya, paminta, asin, data bulong ti laurel, at kasapulan tayo matapo data barani wenno tanglad. Kaya ang kastamatan data cinnamon bark. Okay? Balak iti dayta kasapulan tayo matapo iti patatas. Nabugwan tayo ganang bagan apo data patatas nga ilaok tayo ti adobo. Kaya dayto ay silver swan soy sauce. Ayan, kaya dito yung Worcestershire sauce. Kasapulan tayo matapo data pampaimas matapo data yung adobo tayo kaya data na po jay karne itinitib nga manok. Uy, nagsasawak pa lang kapisok matan data data bawang dita ayan ti paryok. Okay, so data na po rugyan tayo na po ti aggisa makita yung mat. Okay, so pinabara tayo nga na imbaga po data paryok sa tilikan ti sangkabasik nga mantika. Ipisok tayo muna apo data bawang at aging gana nga golden brown ha. Iprito tayo lang apo data gisa tayo gana golden brown sa tayo tumat isarno nga ipisok data laya. Okay, ala maminsan man na apo ha nga palagi pang kayo nga dati video tayo ket buyain nyo kuma manipod rogi aging gana iti maudi sa inyo apo nga i-skip dato ita gapuna. Baka adda dagi jay maliwayan nyo apo nga eksena iti datoy video tayo. Okay, ala bukod ko lang apo nga version datoy panagluto tayo ti adobo nga karne iti manok. Itata ipisok tayo apo datoy sibuyas. Amoy no gisaak ti talaga nga ususar nga sibuyas ket data nalabaga nga sibuyas. Tanong gamin di jay gamin puraw when no yellow okay lang magapanggisan para kanya kadam imas dagay jay no pang kilawon ngay. Okay, well kalpasanti data nipisok tayo na apo data sibuyas ikabil tayo matan apo data paminta. Okay, medyo adu gamin apo data ikabkabil ko nga paminta sa siya gamin kat mahilig gamin nga wa data nay manag paminta ha ngam depende kanya yun no kasano ka ado. Ikabil tayo matan apo data cinnamon bark. When no data niya awag mo datan ukis iti cinnamon kaya data laurel. Okay, bulong tiraw laurel. So igisa tayo lang apo datoy dagitoy apo rekado. Amo yo datoy gayam adobo datoy ket mabigbig apo nga potahe dagiti Pilipino. Okay, yan ngem sakbay na po ti istorya tayo. Ipisok ko matan apo daytoy onion leaves. Hangko nga iniwa-iwan apo ati kayat ko kat isiglutok nga kasta ken orepay data barani sako ipisok dita paryok kasla ngay mayati pa nagbuyak nga agis-gisa apo ti kakastoy nga rekado no makita nga daytoy bulong apo or data onion leaves ken kasta matan data barani kan nakasiglot nga kasta ni kita nyo nagpintas ti buya na niya. Okay, itata oras matan tamna ti kastakit ipisok tayon apo dagitoy karne iti manok. Mapansin ko ka awan sama di kimol ditan adan sama nang itara di kimol adamat istorya apo dita. Okay, awan amo yo dati adobo ibagbag gamin tatay nga dati ket mabigbig apo or nalatak na putahe dagiti Pilipino no imbaga yung adobo dita balasyo taaw lalo kada kayo nga OFW ay amudan dita no makin putahe data kudada putahe data iti Pilipino datoy adobo at amuyo kadi base apo di jay nabasa tayo nga istorya
may papan apo datoy adobo. Datoy gayam ket nabayagan nga wagas or luto dagiti nagkauna nga kapututan dagiti Pilipino. Ha? Sakbay nga imay gayam dagiti Espanyol dagiti Pilipino gayam apo ket dayto yen ti wagas da amudan ti agadobo. Gamjay laeng suka ken asin iti pamparaman ngam adala tambat apo iti kabkabil da nga rekado di kuan adamotan apo data soy sauce. Okay, datoy adobo tayo. Datoy balikas nga adobo. Manipod apo ti balikas dagiti Espanyol nga adobar. Kaya nga saon ket marinate or marinated. Data ti kaya nga saon apo. Oray pa apo dagiti Espanyol ini na adamat ti na isurat na apo nga may papanti adobo. Ha? Mga 16th and 17th century. Imay da apo ditoy Pilipinas. Okay? So data po adobo halang nga karne ti manok, mabali mo ti karne ti baboy nya. Okay? Idata ipisok tay motan apo or ikantay motan apo iti soy sauce. Okay, isang kabasit lang apo nga soy sauce. Ken daytoy mat pampaimas mo datoy Worcestershire sauce. Dati ket optional lang apo datoy ngem depende kanya yun at kanyo. Ikantay motan apo iti asin. Okay, so kiwar-kiwaran tayo apo datoy. Medyo igisa tayo lang apo datoy. Okay, dati gayam pa nangigisa tayo apo datoy, sakbay tayo nga danuman data karne iti manok tamno ti kasta may kat lang apo digay lang sinan no man pay ko na tayo nga data nakadaldalusan apo data karne. Tano siya gamit tagparte apo lalo no native nga manok. Malaksid nga dutak nga naimbag kwak pay data radradak pay apo ti asin. Okay, sangarakam nga asin iradrad ko apo di entero nga bagi iti manok. May kat lang apo di ay na ganan nya ti awag yang mga kabkab ayat ti manok mat. Okay, sa tay tumatlaeng na ganan puuran apagbiit may kat lang apo dagay babasit nga dudot na. Okay, so itata ikantay motan apo iti danom kunay nga unay nga adwan apo ti kabel tayo nga danom kalalaingan na lang data. Ayan, kabel tayo apo datoy danom. So pagburakan tayo lang apo datoy ha. Ginggan nga maluto datoy karne iti manok. Okay? So kas lang apo ka simple. Datoy apo ket bukod ko lang apo nga version amok nga adamot iwagas yo iti panagluto apo iti adobo nga karne ti manok. Dati kung kunakon apo mamatyak nga dagiti bukod yung luto ket naimas lat tamat. Okay, so tatakit medyo barburokan data po. Ngem ugali gamin nga ikatan dagito ngay dagita labutab nga dagita ti makungkuna nga impurities. Medyo na lang si gamin data apo. Ngem mga makuna nga narugit data. Ikataklaan nga po data. Okay, tamno ti kasta may nga buyaan ngem dati ko na ko depende makanya yun no ikatan nyo data. Weno saan basta nagluto tayo apo ti karne sigurado nga ada po dagita nga impurities. Okay, well yan ha adobo malaksid apo ti karne ti manok baboy babalimot apo ti karne ti baka nga adobo nya pay dagiti yan adobo tata nga panawon ti panagtutudo mabalimot apo jay adobo nga tukak. Mabalimot apo jay adobo nga lamas di ba iya adobo so apo data. Okay, ikabel tayo matan apo dagitoy upat nga patatas no mabuya yo mapansin nyo hangko nga inukisanan apo data patatas santay nga iniwa-iwa kastanan nga impisok tayo basta laki di buguan tayo nga naimbag tano siya gaming ket kayat ko nga makita nga si bubuo di patatas ta syakton ti mismo nga naganan manglusak wenno mangukiston no maluto data patatas so pay ti bandog mo ukisan pay data patatas gam depende kanya yo apo ha inukisan nyo wenno san ni kabil nga si bubuo nga kasta. Okay, so data pagburkan tayo na apo dato gingga nga maluto na data karne ti manok yang kastamot ng data patatas. Ayan, so alalay lang apo jay apoy alalayan tayo lang apo data tati panggap tayo dita palo ng langan apo dagitoy karne
iti native nga manok. Ayan. Amo yun, dato'y native nga manok. Ano siya kamay sa ka, mas kayat ko dato'y nga sidaan nga dagijay nga nya awag mo dagiti manok nga kwa nga pinadakkel da iti feeds kaskada antibiotics. Numan pa'y adatingin na basit apo native data bangmang ti kang kananda apo dagita natural apo nga taraon awan ti chemical. Okay, so mas may met dato no pagtutungtungan ka palang salwad apo ti salunat organic ko naman. Okay, o tata medyo data patatas ket dalo na basitan. Malagip yung gayam ha, dagiti pada nga taga-away. Istorya na datoy panagsidaan apo ti manok. Malagip ko daydi apong lakay. Kung kuna ang kayo nga mangmangan data kimol ti manok. Ano dagiti makarelate datoy niya. Bagik data ha, data batik lang kas kadadalam data ko para lakay kan para babaket. Ano da kayong ubing agsida kayo iti kimol ti manok databati ko lang wano data dalam pumuraw iti buok yo. Ay ngam jay gayam ti kinapudno na dagita gayam apo ti naiimas nga parte iti manok kimol dalam kumbati ko lang sumala gayam nga kay kayat daapong dagita nga parte apo iti manok. Amoy mo tubing ka kwan lakaba nga mapati. Oy hanyo kano kang kanon data ako na ni apong lakay ka kwa pumuraw kano ti buok tayaw. Sulat na ti babatin apo dyan ti kaldero. Okay, medyo nalunangan apo or nalunangan nalutokit din okay, data patatas adawon tayo lang tamo ti kasta hanga malusak. Ayan, nariga magamin no malusak-lusak data patatas dita hanto nga napintas nga buyaanan. So dati apo palunangan tayo lang apo dayto yan datoy karne apo iti manok no talagang adda kay na kuma dito ayang ko nga gibid video kadwada nga gluluto maangot yung apo nga nagbanglo apo ti ayamuom na daytoy adobuan tayo. Okay, so kasta lang apo data alalay laeng di jay apoy dati dry adobo apo yan na maggang adobo yan ay agkamot ka tapos uray lang nutam da gitaramay mo. Okay. Awan ti kasano nga digo na iti adobo tayo gayam hanga kompleto no awan iti suka ikantay lang basit apo ti suka at tagamin suka naganan isugamin data iti mang preserba iti taraon di nagkauna nga adobo amoy gamin di nagkauna nga panawon awang gamin ti refrigerator iso nga tapno hanga nalakang mabanglas ti taraon dagiti nagkauna nga kapututan nga Pilipino ang gusarda garamat da apo iti suka. Okay, so naluton data apo na yan thumbs up kung na apo dato para kiwar. Okay, so itata nung naluto datan orasan tapno ti kastak adawon tayo ta sentensyaan tayo na apo datoy adobo nga karne iti manok. Native nga manok datoy ha hang napadakkel apo ti antibiotics natural apo iti kang kanana datoy native nga manok no man pay makita nga babasit ti lupo na datoy engem no salud at pagtutungtungan ditoy tayo na apo sida tayo apo kadag ito'y organic apo nga taraon. Adto yan apo datoy adobo nga karne iti manok. Nagpintas ti kulay na balancing niya ti pan naka brown na data ti pagsayatan na no hantay nga yad ado apo ti panangikabil ti soy sauce tanangisit gamin no no masubraan. Okay, so dagita patatas nga data ni datan to lupo iti talagang sintensya data kano po. Okay, so kita antay man nalunang data patatas nalunang mayat ala kaya nya nga iter aramidan yung kakailyan umay kay dito yan ta agsasangwan tayo dito yan kilaban man wenno kaluto tayo na poy dapat iti pineapple juice na niyo. Okay, namiimas mo natin panangan at dati na lamis nga mainom kaugal yan tayo mag-apo nga Pilipino wenno da tayo nga Ilocano mahilig tayo mag-agkamata niya. Okay, so may niya namiimas mo natin panangan agkamot tayo. Sige tira datalup po nga dagos. Okay, tapos salaan mo tang data patatas kabil mo tayong ti plato.
Ayan, at pumigis, pumirasay ka mo ditan. Ayan ti karne, para ba mo tain na poy. Okay, isa mo po baset, subo. Wow, nagimas na po. Datoy adobo nga karne iti manok. Talaga nga mananam yo apo dijay kinaimas na apo datoy adobo tayo. Kalalaingan ti apgad na tapos dagitoy aroma apo. Na dagitoy rekado tayo. Ha? Kaya kasama ten dijay sangkabasit apong alsum na gapo dijay suka at dijay naganan ramampay datoy sinamon talaga nga timmalabmatan niya. Okay? So dijay cinnamon bark apo wala ang data naganan depende kanya yun it kanyo wenno saan. So data po mangantayon kakailyan ala at sabi ko mata ada dagiti na surusuro yo kanaliliwa kayo iti datoy padagbuya yo ditoy dulang ti Ilocano channel. At sabi ko ag-subscribe kayo iti datoy channel tayo ken saan nyo nga lilipatan nga i-share datoy nga video. Agyaman na ka po, Diyos ti agngina kanyayo amin.